biashara kuma tauni ya maua bendrira bakiromba ndio rawari minister mi midhikalento na mubunge wa Ntereche Gembe South John Paul Mwirige kwatanira bendrira bakira kyabaye libani ndi kugia kintu kimwe na gwitana mbere ko yabaye no rumo yabura koneka mbere ribaureti nende John Paul kinyaute ya lintore mondike twande to kuma Ntereche Gembe Dennis Mugendi nwena ronoro bari ya biashara na akari mushine o maua bari ugani bakojirite mu bunge John Paul Mwirigi kugaruka ntuko senande aria ethiritwe ari na siasa cia kwaganira kinyagitio untu bakurigana atia sensitive bunene na bari mwira Luina gwatire bangi gitio ario minister wa ukabere mithikari nturi kinyago kiagia ungi na menye itaithe oni siasa iri kuendelea Gembe South isiasa itebui nonto munene wetu John Paul arari mwana turendete mwana uturumana nte kumeana ura muritanire kurumana ari nga siasa siake akiri lakini kuma ntora akubwa akiri nga siasa taibwa akirumana ko to kuromba John Paul ukaringa siasa cia marumi ringa siasa cia kuorotora kuringa tutekwenda kubwa wona lintore bwekonda na no tubumete antu amwe we umetere yakire ntore no yakire ende nyato kwa robira bakubetera tutomba ikuwe imbi ore muntu bati kwethera we supporta ya ne abau twatura njeke mero na embe niko ritera lintore nturume kawa muritera mvenge no ntora ne abau na ukethera mero abiri yakurerua ukethera nyawe kuringwa baini no ntoba kuruma mukurura tutekwenda bwayaniria Anthony amukurura itokwenda bwatanira no ntuito kumenya bana usupportere akere a supporta John Paul ya MP ko itokwendete itokwenda bwatanira Anthony na tutekwenda siasa cia kurumana turenda oringe siasa cia kuororinga kandi yari muno ni kuigwa linturi John Paul bakianjirie kurumana weka na muthako ke wito pioke babati kwa linturi shimari nene sana no mwetire nene sana no John Paul kumetene utero linturi amukumela kanari ciakiti agirite na muatire nthakeke na muatwa uwakinyite kuno batukuthire mwa shimarene sana John Paul nawo kona thai bara wina bo witanite nabo thai ka witite kura pio no tukura cia kura ikinyangira wikinyanga watwetire MTC turenge kuru watwite certificate cie kundi twarethie kuo ona otatu aririo tura na ta certificate cia karire kana na ta kwakirire ki na batu tuthuri sana ni wen John Paul turenge kuru John Paul wetirite waka witite niko weta wite pio no ntu ura cia yire cima mbere urari ne cima nene sana campaign cia ku utari ngasi irumi campaign cia ku utirari na muntu lakini ukinyite thai campaign cia ku ka wikinyangite ketho turona okwira wikinyangite wikinyanga monka cia kinya mwiso no ntu thai bura turakwendete tutikuona thai akaturi na uwe thai batu mantu etu ya thukipio no tutukona tena mwitere omweya bakiuga witina mbere bure bagitie ntuko cianandi ni buba kwenda bari mwira namenye mukuru akarite gatinene kamuti no nagakuraja nkurukia muiji ariga saurine kamuti na kairi mumiru atathukiria akiuga muci uri mukuru jutigujaga nderi John Paul endere kemero kiwatere kurong nyongentu ke mwana mucie no kuibwa John Paul atena thina intombe ko iyo kwa na tombe ketea isi usie na manto amae ya weta ya kerumana John Paul aterumana lakini ba tombe ketea ibo bombo muthogirie rieto yake na tukauwa no muthoku no twetania mwamba ka wa mwamba yawe so tafadhali no bati kwari na antu baku abera ibeshimu munene wetu ratumwete heshima na ringi no bati kwithirwo kimenya atire munene wetu linturi gitikira kuromba ikiangabana nawe tikira ukuromba iki MP so tafadhali na bati kwewe heshima kithiri nguingu bati kurita wewe John Paul na tukiagwalilia barabara ici etu akuma mawa weta kimongoro urita na karibu ithari mo barabara cionthe cia thugangire lakini tuache nao twire no irumi antu baku no gurumana utuku na muthenya utengu ingi uguruta imbasari uiwatia acio lakini amwabo uteyo gubuithia Dennis Mugendi Weru TV mushine o maua kaunti ya Meru.